дуруд шунавандагони азиз, шаҳри хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 31 январи 2020 сол аст. созмони ҷаҳонии беҳдошт пайдоиши коронавируси нави аз чин сарзадаро ҳамчун як ҳолати фавқулодаи байналмилалӣ эътироф кардааст. ин тасмимро дар як ҷаласаи изтирории худ созмони ҷаҳонии беҳдошт гирифтааст. дар ин бора директори генералии ин созмон Тедрос Адхан Гейбрюс дар твиттер эълон кардааст. шаҳр дода шудааст ки тасмим на ба сабаби паҳн шудани вирус дар чин қабул карда шуд, балки бо сабаби оне ки шумораи бештари беморон дар кишварҳои дигар ба қайд гирифта шудаанд. ҳамзамон созмони тандурустии ҷаҳонӣ аз эҳтимолияти сарзадани вирус дар дигар кишварҳои олам нигаронӣ кардааст. мудири кулли созмони ҷаҳонии тандурустӣ қайд кардааст ки аллакай дар саросари ҷаҳон 7834 нафар бемор шуданд ки 7736 нафари онҳо дар чин ва 98 ҳолати боқимонда дар 18 кишвари ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст. дар маҷмӯъ аллакай 170 нафар аз вируси нави тоҷдор аз олам даргузаштанд. Тедрос Адхан раиси созмони ҷаҳонии беҳдошт гуфтааст ки вас то он дараҷаи ноумедӣ нест ва мутахассисону таҳлилгарон ва дар умум табибон имкон доранд ки паҳншавии коронавирусро қатъ кунанд. се шаҳрванди тоҷикистон дар натиҷаи таркиши газ дар деҳаи Зачаганский вилояти Қазоқистони ғарбӣ захмӣ шуданд. ҳар се мард ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта бистарии бемористон гардиданд. бинобар вайрон кардани меъёрҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи таҷҳизоти газӣ инфиҷор ба амал омадааст. дар майдони 89 метри мураббаъ девор ва як қисми бино оташ гирифтааст. сохторро оташнишонони хадамоти оташнишонӣ хомӯш карда, нафарони маҷрӯҳро ба бемористон интиқол доданд. хабар доданд аз хадамоти ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Қазоқистони ғарбии ҷумҳурии Қазоқистон. аз нафарони маҷрӯҳ ки ҳар се шаҳрванди Тоҷикистон буданд ном бурда намешавад. танҳо ҳамин маълум аст ки онҳо бо нишонаҳои сӯзиши дасту пой, гардан ва рӯй дар бемористон бистариянд. шунавандагони азиз, идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Мухриддин дар Белград бо сарвазири Сербия Ана Брнабич мулоқот намуд. дар доираи сафари расмии Сироҷиддин Мухриддин ва Ана Брнабич ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷониба миёни Тоҷикистону Сербияро баррасӣ карданд. зимни мулоқот вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон сарвазири Сербияро ба душанбе ба конфронси дуюми сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 даъват кардааст. бояд қайд кард ки тасмим дар бораи баргузории ин чорабинӣ дар душанбе аз ҷониби президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қабул шудааст. конфронс аз 18 то 20 июни соли равон дар пойтахти Тоҷикистон баргузор хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки соли 2018 чунин як конфронси сатҳи байналмилалӣ дар душанбе низ баргузор шуда буд. дар чорабинии иштирокчиён мушкилоти дастрасӣ ба оби ошомиданиро муҳокима карданд. идомаи хабарҳо. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия ду шаҳрванди Қирғизистонро барои даъвати оммавӣ ба қатли Владимир Путин боздошт намуданд. инҳо Исломбек Парпиеви 22 сола ва Муҳаммадазиз Ишматов ҳарду шаҳрванди Қирғизистонанд. мақомот онҳоро ба он айбдор мекунанд ки ин шаҳрвандони Қирғизистон ба воситаи рангкунакҳо тақрибан 40 маротиба дар биноҳои ноҳияҳои марказии шаҳри Санкт-Петербурги Русия тасвирҳои президенти Русия Владимир Путинро бо навиштаҷоти «Дидет бикушедро» тасвир карданд. ин амали ҷавонони қирғизро муфаттишон ҳамчун даъвати оммавӣ ба терроризм меҳисобанд. бино ба иттилои хадамоти матбуотии додгоҳи шаҳри Санкт-Петербург, ҳар ду ҷавони қирғизистонӣ алҳол барои 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифта шуда, дар нисбаташон тафтишот идома дорад. нашри Фонтанкаи Санкт-Петербург аз қабли манбаи худ дар мақомоти тафтишотӣ менависад ки ҷавонони боздоштшуда иброз доштанд ки ҳар тасвирро ба маблағи 5000 рубли русӣ аз ҷониби фармоишкар шахсе барои онҳо номаълум анҷом доданд. имрӯз рӯзи охирини импичмент ё худ изҳори нобоварӣ ба президенти амрико Доналд Трамп дар Сенати амрико хоҳад буд. дирӯз панҷшанбе аъзои Сенат дар доираи баррасии парвандаи нобоварӣ ба президент, додситонҳо, аъзои палатаи намояндагон ва инчунин вакилони дифои Доналд Трампро шуниданд.
ترامپ با سوء استفاده از قدرت و مانع به فعالیت کنگرس متهم می شود. هر دوی این اتهامات به فشار دونالد ترامپ بالای پرزیدنت اوکراین برای تحقیق فعالیت هانتر بایدن پسر سابق نایب پرزیدنت و نامزد کنونی پرزیدنت جو بایدن ربط دارد. امروز باشد در یک جلسه عمومی کنگرس سناتوران آمریکایی چند شاهد دیگری اوید پرونده ناباوری به پرزیدنت عمل کننده را شنیده باید قرار قبول کنند. سناتوران حزب دموکرات ها در کنگرس پای فشاری بر آن دارند که یاوری سابق پرزیدنت اوید به امنیت ملی جان بالتون به سنات همچون شاهد دعوت کرده شود. مجلس نمایندگان آمریکا قرار خود را درباره اظهار ناباوری با اکثریت رای آرای وکیلان قبول کرده بود و آن را برای تصدیق به سنات پالات بالایی پارلمان پیشنهاد کرده بود. اگر در سنات آمریکا نیز قرار درباره ایمپیچمنت یا خود اظهار ناباوری به پرزیدنت قبول شود، پس دونالد ترامپ از وظیفه پرزیدنت آمریکا برکنار می شود. در مجموع 63 وکیل به پالات پایانی پارلمان تاجیکستان انتخاب کرده می شوند که 22 نفر آنها در حوزه انتخاباتی جمهوری یعنی طبق رویخطهای حزب‌های سیاسی کشور و 41 وکیل از حوزه‌های یک مانداتی انتخاب می شوند. طبق قاعده‌های قانونگذاری انتخاباتی تاجیکستان نامزدها باید تا 9 فوریه در کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی ثبت نام شوند. پس از آنها می توانند رسما تشویقات را آغاز کنند. رویخط همه 7 حزب‌های سیاسی تاجیکستان که نمایندگان خود را به وکیلی پارلمانی کشور در حوزه جمهوری پیشبری کردند از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی 18 ینور تصدیق شده است. موافق رویخطی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تصدیق کرده است، همگی 74 نامزد از همه حزب‌های سیاسی رسما به قید گرفته شده تاجیکستان برای 22 ماندات وکیلی در حوزه انتخاباتی جمهوری مراجعت کردند. از اپلیوس از قول مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان می نویسد که حزب‌ها در همه حوزه‌های یک مانداتی 89 نامزد پیشبری کردند. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. اتفاق هوانوردان آمریکا شرکت امریکن ایرلاینز را به دادگاه کشیده طلب داشته است که پروازها را با چین بنا به سبب اوج ویروس خطرناک تاجدار موقتا قطع کند. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز بزرگترین شرکت هوانوردی در جهان بوده از 3 فرودگاه آمریکایی یک چند پروازها را هر روز به چین انجام می‌دهد. اتفاق هوانوردان در یک جایگی با سرنشینان طیاره تهدید بر آن کردند که یا پروازها را به چین قطع کرده شود و یا دست به کارپرتایی میزنند. در همین حال شرکت امریکن ایرلاینز خبر داده است که در جلسه مشترک مدیران کل مسئله مذکور بررسی کرده خواهد شد. رهبریت اتفاق هوانوردان ابراز داشتند که همه خوب میدانند که به چین رفتن الحال خطر کلان دارد و بنا به پیدایش کرونا ویروس و اوج آن ما طلب قطع پروازها با چین را میکنیم و در صورت قانع نگردیدن این طلب ما در یک جایگی با سرنشینان همگی دست به کارپرتایی میزنیم که در یک روز میلیون ها دلار از این کارپرتایی شرکت امریکن ایرلاینز زیان میبیند. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز از 1 فوریه پروازها به پکین و شانگهای را از لس آنجلس آمریکا لغو کرد، اما پروازها را از دالاس طبق رویخط ادامه داده ایستاده است. شرکت‌های دیگر هوانوردی بزرگ ایالات متحده آمریکا یونایتد ایرلاینز و دلتا پروازها را به طور نظررس به چین کاهش دادند. روز پنجشنبه 30 ینور دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا رسما توصیه داد که آمریکایی‌ها به چین سفر نکنند و خطر ویروس نو تاجدار چین را به زینه 4 رده‌بندی خوف خطرها قرار داد که این مقام در گذشته به کشورهای داده میشد که در آن جایها مناقشه نظامی وجود دارد و رفتن آمریکایی‌ها به چنین جایها توصیه داده نمی‌شود. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری یک اعلان نیز داریم. شام امروز جمعه 31 ینور ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو مهاجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجر دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود باش در قلمرو فدراسیون روسیه و رسمیت در اوراق حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت و کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت
و گذاشتن خط سرحدی دولتی برای مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکتی و در واتساپ با شماره 8965 151 014 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما امروز جمعه 31 ینور ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. سامیان عزیز، شرح این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما روی موج رادیوی موج شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراهی کنید.